بدهان برهمن هنری نوجن ین کجی کیوی هاتنه درخستن بو کجی ایریشن روسی ورن پاراستن دی روژا سیشم لمزخانه کی مادریده ورن پیشاندان هیجایی گوتون اکو ایریشن روسی ضراره که مزن دانه میراتا چاندیا اوکراینایه. پیشنگه خودی آرمانجه که دوالیه جالیه کی و نره که کل اسپانیا اول تواهی روژاوا ناین افکرن نیشان بده. یاد دیا بر همین هنریج خدا شر درخینه کو نخیله او ده بمب باران ده ورن تونکرن. خباتن کل مزخانه هنری یا نتوی یا تایسن بونه میسا ده چارچوه پیشنگه ها ده چاوی توفانی ده مدرنیزم لوکراینی ده ناوره 1900 و 1930 دینه پیشاندن و تابلوین خیز و کلاش دیده هنه. ام دکارن بیجن کو چه ده 1930 ده لپرادو چه بو و نها لوکراینا چه دبن دشبن هب. ام دکارن بیجن کو چه ده 1930 ده لپرادو چه بو و آن نها لوکراینا چه دبن دشبن هب. با آلیکاریا وان müzehaneyên Ukrayna ku biryar dane ku berhemên xuyên hunerî ji welat derxînin em ê mînakekî derxînin holê. Francesca Tyson bone misa müzehaneyên ji bo Ukraynayê damezrandiye ku hewl dide hunera Ukraynayê nîşan bide ji bo pêşengehê müzehaneyê ku berhevoka bavê wî yê rehmetî tê de yê bikardîne. So the day when they left Kiev was the day when Roja ku ev berhemana ji Kievê derketin, roja ku mezintirin êrişên li ser Ukrayna bûbûn. û bi şanseke mezin kamyonên li berhemên hunerî çend demjimêran beriya destpêkirina êrişan ji Kievê derketin. Heta ku ev berhemên hunerî gihîştin vir, em bi berdewamî bi ajokaran re di têkiliyê de bûn. Tenê ji bo ku em pê ewle bin ku ew başin. پیشنگه مادریدی یک جه چند پیشندانا میراتا چاندی اوکرایناییه لسرانسر اروپایی و هر وها هولدانه که جبو هشیار کرنه مترسیا لسر میراتا هنری ولاته که کجبر شر ویران بویه. Ez de fikrim ku giringiya ve projeye parvekirina çand ku huneriye. Lede heman demede em bi vî awayî behsa dîroka pir Kurya Ukrayna bikin û nîşan bidin ka em ji bo çi vîşerî dikin. Ev çanda me ye, ev hunera me ye û ev beşek ji mîrasa me ye. Bisporin hunerê dibêjin ku ev pêşengeh yek ji lekolînên herî berfirehiyên hunera nûjen ya Ukraynayê di salên di navbera 1900 û 1930 gelek berhemên hunerî li dervê Ukraynayê nehatine dîtin. Pêşengeh de heta sihê Nîsanê bidome û paşê jî îrona 2023 ve li bajarê Kolneyê Almanyayê were pêşendan. Rûken Eşek, Dengê Amerîka, Washington.